Pemirsa Pura Dalem Kayangan Kesiman, sane keempon kerama Desa Adat Kesiman miwah kerama Singgi Sanur. Pacang kemargiang karya ngeteglinggih pedudusan Agung melaspas mendem pedagingan miwah caru mance kelud. Upacara talur keaden antuk ngondak sesunan Ratu Ayu Chandra Geni Calonarang Kebon Kuri. Sane unik ring skala niskala wenten paiketan sesunan Ratu Ayu Gumi Kebon Kuri Kesiman sareng Ratu Ayu Chandra bawa saking Singgi Sanur. Pura dalam kayangan kepercaya pinakelinggih Dewi Durga oleh Desa Adat Kesiman sejeroning Nelebang Pancalingga. Ida Ratu Ayu merupa barong talar pinaka Cina pesikian pantaraning krama Kebon Kuri sareng krama Singgi Sanur. Paikatan Ratu Ayu Kesiman miwa sesunan Singgi Sanur pinaka persanak pantaraning sesunan ngelintangin pemargin tradisi upacara suci pujuwali sau mendak miwa tangkil ring widangan Denpasar miwa Sanur. Maka kali sesunan puniki dados pemucuk ritat kala tradisi ngerebong ring Kesiman. Sane mabinayan ring bahan bulu barong inggian ide Ratu Ayu Singgi saking bulun goak raris sesunan Kebon Kuri saking Sutra Putih. Pemangku mayun Agung Pura Kayangan Kesiman jerumangku wayan Jawas Mausang. Paikatan pantaraning sesunan Ratu Ayu Chandra Geni Calonarang Kebon Kuri miwa Ratu Ayu Chandra Bawo Singgi keuningin sampun dukinguni. Orang Kebon Kori nalar ring singir tu. Malako rai. Iya. Sana cen rako dan rai ni kan. Ya, Sana cen malaga rako dan rai ni ke. di Kebon Kuri rakan Napi mawinan meraka rai jermangku. kendan numas kayu niki numas kayu. Ring setra ni ke jermangku ke. Berarti dumulan ida Ratu Ayu Chandra Geni ring Kebon Kori. Ya. Jadi napak pertiwi kau cap ring napi ni kan jero. Gua niki nampak pertiwi. Sili tunggil tokoh masyarakat Singgi Sanur, Wayan Sudiano Mausang, Ida Ratu Ayu Chandra Bawo, pinaka persanak saking dalam kayangan sakti Kesiman, mawinan taru tapel barong, rau saking setra gede Waribang Kesiman. Upacara pemlaspas ring kewentanan pelinggi sani kebecikang sampun kemargiang ring 4 Agustus, raris puncak karya memargi ring Raina Anggara Kliwon Tambir 11 Agustus. Raris Raina Benjangyane, Ida sesunan mesuci, sesunan Singgi miwa Langon pacang napak pertiwi tanggal 13 Agustus, napak pertiwi sesunan Kebon Kuri tanggal 14 Agustus, kelanturang antuk sesolahan Calonarang. Sueca, Bali TV.